Good Friday we ringapa shalom razang haya leishing rana tum saigorli Christawi mingli ming delay achi ngator atam shatran itum ngadong hiwang bro Jesu Khristana chimie gaji ningli phap ka tamang aina mawa hela kha ali khorum khawai shimni razang ka itum ngadong ga khok hoilungli khokrum masot khami atam sam ga phang hili rawi khringa tui shaki sa khawai Adam gala pulpit hi chika khamia itumi khya shikhanye yaw khomali iwring apaning shikajunga Pangshap tale ngathor saida itumi mudlag diaw ngate dal bayang Good Friday jawda chochang lakena Jesu Khristana itum tong hiwang chimie jawda itum ning uklungli ga khanang ga chot khleji facial expression ila theg bai ga chungka leisala bai kho ka itum rawi kringa tui hunaka phaikhang room hili sok mi adam nga sak vai salak se ningai la mathame uklungla open salaka rawi sok mi samang pilaka han khunga service ka sa se adam makhli ava vaina naum yara ka hi mashila kin le sai ji kha ni lavre shi sak zangau da Jesu Khristana ishishim khuriwang iniwang chimie raphramie ji phaptal ka kring sadleri the shit sangyang China now mir bahina theologically ka chung am thei thu da wa khuwang ina Jesu Christali Good Friday ka chi da chau tha ching ji khlayang dang hani ji as inaw na ji mo thei sa ji la mo thei rang ji la da ningai ma la ken yang Christmas li phra da Good Friday li chau that lui chau thot diu ji la kum ka chi da Christmas li Jesu Christ li ra praye Good Friday ka chi da Jesu Christ li shau thade da awanang han gai jo ti tung dong wi thei khwe cha tha da le ka le khla cha ba ji itum khla da the riang chen mi gai khana Jesu Christ na ogu thwi li ka jingram te khamade awawu wi abam general ka mission samaman la ka morally ngphum da le da khle I ga tha ogu thwi le da ka mi hiak khawi wang chi mi khwai da ra la ka our mission ji accomplish masarla krustung shau that kaine the kahangla kajung khale yang shit ka sang ka jung khale sala bai cover rawi kring adwina Jesu Khristana thi khmi ok chuli khra hi we ka khla thi khiklang ji mi khai topic hli kla mi khaya text li paisa la kai tu muchut ngam khwai sa se session career hi we topic na Khristana Ngatang Khamiwui Hakhamahā Pangshap Kajine. Jiwi text na Hebrews chapter 9 verses 11 through 22. Hili itum na kapa dam jitran Jesu Khristana pamong khare akang sada. Itum gatong hiwang kisami haili kla kaji. Hebrews kapi mihina mathala kaina kapi mihaidle. Kla Hebrews we author hina. Hebrews chapter 8 verse 7 li. Discuss sak hai kadong je itumi text li mathala kaina conclude rasami haidle de hili brief summary itum li mathala kaina kapi mi haidle kaji he itum na mathang yangrum khawai sa se Khristana Ngatang Khamiwui Hakhamahā Pangshap kaji dupong hili itum na points mati aina yangrum khawai sa re khareli Khristana Levitical Bamon Bingli Remeye Gajihe itumi basic Hebrews chapter 9 verses 11 and 12 liga bartran samangdale. But Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is not of this creation. 12 not with the bloods of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Khristana Levitical Pamon Bingli Remeye Achala Kawena all the 7 Pamon Kare Gashia Tada Kachungale Rashum Gajin the young Ka itumi New Testament Adam Hileju Khristana itum gatong wibang high priest salaka raye gaji to me Dex verse 11 how go pok adam jishan but gaji we are samang dale gaji we ga the Hebrews chapter 9
verses 1 to 10 hi wi lungling ka pi me hina mathala kaina achal ka wi all the semen wi ka chama twing shit chui lungli hang hai ji ka thada lekhla ka chi itumna ka pa jan samang dale Levitical priesthood ping hina kala atumna temple li rally odram khangcha shapak sa pamon bing hina pamong khare hina sarashum ka hai jina rally kokrum mi awawali masot khami awawi ning uklung hi mathar mirmane conscious hi mathar mirmane ka ji samang le dai la ka ni thumna verse 9 ni ka pa tam chan ka bat jawda ka chima thala Jesu Khristana itum tong hui pamong khre sada khra atam ji thranwa Levitical practices pingatong khina masa kharji ana accomplish sami ki accomplish sami aukla laka hui khme ka ji itum tong hi wang ana accomplish sami ji text ili hangai leyang all the men we all covenant kala Levitical priest pingna yang wala ka yo Jesu Christ na khra damli pamon khre sada khra damli itum dong hi wang ungshung mi re ka ji chili ka pa jan samang dale kala mori wen nga dang ga khui ka ji itum dong na terka samai kap ka cha mirin wi ka khlat la ke da shan khui yang all the men damli wa pamon bing hina pamon khre hina akhla dawi tharma theng khwai yao tai thật là cơ sa ta tai thật là cơ chỉ a shi jina temple along likely holy of the holiest ka jili sprinkle tha la cơ jinguma khali akhashi de jang lak si de kha jina more ma phyo mirror mane ka ji bible na sha ki sa mi yang Jesu Christ na marang khai nang da anda itumi wang ma thi mirang khai nang dang da wa more sa khai do ngi cover sa la ka hai jila remove masa mirror mane jan itumi conscience si mori sa khai do ngi ning uklung li guilty khle hi guilty feeling khle hi guilt khle hi remove masa mirror mane me phyo mirror mane ge hi samange ju wangen Jesu Christ na khra manga jaina ana khra mi khai ga pha khamatha wat sak itung tong khli machap yang nga sake kla hui khmi sam ga phang mori wen nga dang hui sam ga phang ring ga pha chile itung tong khli samang sakai ji Bible na shaki sami ka khni dwelling but Christ came the hungry khangde version li but Christ appeared the hanglak liang came and appeared is also important because he from the text li ka pashan samang de le khuwang ene khla la ka rana acha la ka wena ngaran ra khai hui khmi wi kharjan klak hui khmi wi ngaran ye sa ka tong hi Christawi mangai na itumli Rajitheri Rapajitheri Gaji came or appeared Gaji Duhar Hiani Tumli taking Sake Kala Jesu Christana Pamon Kre Sada Kra Hiana Jesu Christawi Mangaina Varana Itumling a shit me Kai Gudong Gaji Ning Uklungli Paptang Sakmamandalete Aji itum hui kemia samgapang vare shavang sadaring palak and ok to the clay himang in amavahela ka knau and dangda eschatological promises Jesu Christ wi mangaina itumna samang sera gaji text wi mangaina itumni phabgata samang sake arhon itum vare shavang sa sala Christ wi lukamashan legishi jina itumli hui kemia samang sakai salala life with God in heaven glorification and full sanctification hi itum gotong masamang rang yang future li itum samang rer gaji text in itum li phaning khing sake verse 12 li ka ba dam jitran Jesu Christ na itum gotong hui wang mangla jigat khami aji krustung ni shaushan na ga jot ga jang phung ga asing ida khami manga jaina itumi eternal redemption hi achieves accomplished samyai ji Bible text yani tum dong li phaning khing sake chimang ma chila Jesu Christana itum go dong hi wang pamon khre sada itum text li ka pa ajran greater and more perfect tabernacle into the most holy place the hang hai dak le hi achala khala le hai rig san de yang tabernacle hi ler sai pamon khre le ler sai kha aji wi Jesu Christa itum dong hi wang
ra khami hina greater and more perfect tabernacle ne kala ana Pazang hai the most holy place ka hi ogothili maning mane ka zingram li ne ka hi Hebrew skipi mi ba hai ni thum tong li phap tang sak le khiwang la ka zingram li khlei chi wi picture chi itum ogothwi li thekhang sakte je ba hi text li ka pa ran phaning khwing sakeng all this men we pamon bing all covenant we pamon bing hiwa yaw title la ka chi ashi manga jaina atum the most holy place ogothili clay tabernacle chali ka zangde ka jishu Khristana Christ entered the eternal and heavenly most holy place by means of his own blood ka ji tumi text lim thalakina shenglagin ka pi mi hai leyang yaw title la ka ji ashi ji en ka zang maning la ka awi own blood more ma ka sa ashi thar ka thar hiana zangai ka ji pa he tumi text li kapajan samange kala jimang machila anak sang hai ji ana phupya mi khai ji kat mi khai ji once for all the hangle once for all time jini akashimang the phupya mi ji de akashimang itum ko dong hwang ana chikat mi ye ji bai Hebrews kapi mi wi theological emphasis na itum text liang Jaina, this emphasizes the completeness and eternality of Christ's sacrifice as opposed to the repetitive sacrifice of the Levites. All this men Adam liva singum gachi de Pamon krejina. Thermakeup gachi abam temple along jilizang laka aklada wivang la miping wivang la yaw taided laka jiwi ashi jaina. Thermatang mi kwai de zanglak jide. Kajishu Khristana hi akashida once for all time kaji akashimang mi gadong hiwangana chimi khai ni kla tharkam thenga abam ka zingram jali akashimang ana jang khai hi kupla khai re repeat sa vai terkam sali mane kaji hi itum gadong hli phaptang sakeng achala khawi mi being all the statement we mi being kla chewi pamon craving pamon gadong khanawa kumgaji de salui jishi Christian akashimang salage phupya mi ye kala thermakeup gaji abam ogothili ning ga zingram ni ga jangji akashimang e gaji Bible na shaki samidale jiwi khangate differences jilake yang yawi ashi sawe ashi jene tum more mokok mirror jite masa matha mirror jite me phyaw mirror gaji bahi Bible ni thumli phaniung saktale ka jishu Christian agashida sami gai he sufficient salake efficient salake effective salake kaji phaning khing sake ju bangai na tharkam thenga rally khorum khwai more ga phong itum dong hana rajang bai de kle jishu Christian thi khami anang yidami gai ashijina phyaumi gai mi awawang sa da itum with full confidence aina ramangali rag bai de khorum ga bai de kaji hila Paning Queen Sakayang, China and a Pupia mi gai, it would only want Timmy Kai got me gai, Ava Verahina, unconditionally, Miami Gaine, Juvangina, it would go wing, Vang, Jishu Christian Agashida, Timmy Kai, got me gai, repetitive practices, Maningly Mane, Jabahila, Paning Queen Sakayang. Jimang majulatum the verse 12 ligabajan when Christ entered the most holy place once for all by his own blood, rather than by animal blood. He likewise demonstrated the superiority of his service because his blood had obtained eternal redemption. Kasi hunna kawibang mang itum Ngatang Khamiwui maningla. Mori ji sapin mila hunna kawibang mang hai kami maningla all the semen withada kakatang mawaila. Itum mori wedding Ngatang shok hai Ngatang mi khai mi ava vreshava sada ring kawai wang Christian itum li chikat kamine jehila paniung sake. Kakaniali itum na verses 13 and 14 jili kapa tam jishan Christian na chikat kamiya na Levitical sacrifice being we kajikat li matay maye kajihila verses 13 and 14 ni kapa jishan samangdale Christian na chikat kamina Levitical sacrifices
pingwi ka jikali matai me ye ka ji tum na ka pa ran samang le in itum tong hiwang pa shok le shit ke. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh. 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. The verses kanihili kapihay dale. All the semen Adam liva. Berali korum kawai shim jili gazang Adam jitran. Ritually itum termateng gazang gijite. Ji pamon mang majila pamon karen dang the termateng laga zangi gijine. Ji all the semen li mikhaya commandment ne. Kala Day of Atonement, termateng kami zimik show at zingkum akali asida ka sahili pamon karela termateng la zang thongra ritually clean sala ka zang thongra ji ka sa ji ka thada sakla la ka yaw tai thadra sa tai thadra ji asya na awi wangla mi ping wangla Israel naw ping wangla termateng vai ji thada sa sai dai tum na ka pashan samang dale kla sa ka sa purification of the flesh ka ji itum inwardly meaning la outwardly externally ka ji hi tu butong li text yana phaning phing sakta leite ji termateng la ka alongli atum na pamon krena phapya gi ji kat gi ji tong ji ji wi osing ji zangsak ji de ka ji shu christova chimata mane ana itum butong wi wang phapya khami hi akhla da thar khwai masamane yaw tai that la ka sa tai that la ka ji ashijan ali termateng la ka bazang mane kyuwang la ka he was already clean ka ji text hin nai tumli phani ung sak le de ritual cleansing hi ava terka ma sa ji la kyuwang la ka ava mori ma khleya itum ga tong wi khare pa mone ji bible la shaki sami ji ka ji wi mangai na rakhla la ka through the eternal spirit ka ji mangla ka thirli khone the hang ne ji phap tai yang chi wi mangai na Jesus Christ og thuli fully God fully man sadar ok thue kha thala la ava mori makleya mi ka mone mori makleya khre pa mon ne ji wangai na na phupya khami ne ji bai phaning khwing sakyang jena all this man we all covenant we pamon khre kla pamon bingai na Jesus Christ we khanga de ji lake ji wangai na ana thikhmi ji tran mangla ji kat khmi ji tran ana thikhmi mi ga chi wo lila termateng mi khaidi he purifies our conscience ka ji text in hang hai yang morisa khai ga dong avu uglungli ilivai thangwai na itum ga dong khali vai thangwai na mi avu li vai thangwai na sa khai mori ga dong ka ji wi guilty consciousness ji ga dong ji termateng khamine ji wi mangai na itum rawi mangali khokru matam ji shan shepa ga sa ji shan odram khang ji shan ji wi ning phaning chu kham ji mali lui mane ke ji pai bible le thum ni shaki sami de le khanawli thum the verse 14 ni ka pa dam ji shan from that works so that we can serve the living God ka ji hila hang haid le de yang the dead works ka ji hi khikla he when it thum ni ana ngatang khami manga jain na kharing of rajli otram ngat sapai shepa sapai ka ji khikla dai thum na khang adam ji shan all the men we govern and adam jili isha nawa khana pamona khana pamon khriya khana mori hi hya ka chakshi hya ka makhawe thar ka matheng wa rawi mangali khangning adam ji tran I hya ka makhawla mayang ji phaning ku khui mi awu china day of atonement jingum hli akasimang daga sahi kan ghai dam ji tran ya jingum marali si je pharyang khiwang hla ka mori ka sa mi ka mong sa mo chang ito mori ka phunga mi ka mo awu nga sao da in ka phaning lila ka za lila khamang lila khamatui lila ka sa khawaya wa dong li mori phungau da ya jingum ma day of atonement ji rali shi chi pharjang sa khai mori hya ka le haula ka ji phaning khuya isha now awu na jingum ka chi da da rang sak ngai te re ji bai text wi mai ni tum tong li phaning khuing sak itum la atamma khali chi tha sa de yang ka pha ka sawi bang ka jingram jangge ji ne ka ji tum li ini uklung li
เลงสักเตอรุหันละตังหัวเรชิฮิตาก็จุงเคลพาสเตอร์ปิงลีขจันซาละก็in the college li le le ka tang khul wi charges ping li tiao mai ka research ka sali ta hang hai ka chung le lak si te awong ra kai ka ma wan sa thwe ri yang ithum khamashung khangron od ka sam ngai na ka jingram changi gi ne ji ithum phaning sa de ka hi ka ta ka thiwi o thie ne ithum ni chu Khristana kan mi ai le ka kharinga ka tangma khwai rajili to me conscience hila tharlak ina ortam khang che chapa sa hi samang khwai apong phami ai re ge ji phaning phing sakjang kla chimang ma chila because of this internal cleansing ne atang Levitical priest being na outwardly sa ka matha ma thala ka ji Christian na itumi pamong kre sa da thi khmi asilong da khmi mga jai na itumi uklung ning la term yaw mo conscience la term yaw da we can now serve the living God without fear ka ji khang ji khatring le lak la or tang sa bai de a khaw mi tali itum na khang wi sai ka ngachi bai lak mate awa wa mang tali kharnaw bing mi tali kai ka wa ji we happy more sa we happy ji leaw da khang ji ka thring la ma le li ma tu pha pha sa pha pha chat pha pha khai lak chung wa lak te chang kha ji shu Christian ne tum ni term thank mi mangai na ning li khang ji ka thring ma le lak le tum rally or tram ga sa ka bai ne she pa sa ka bai ne ji jack se ne tum tong li phaning khing sak ta le genuine redeemed people serve God and find fulfillment and joy in doing the very things that we did out of obligation and frantic determination to try to justify ourselves before Christ came. Chi itum mirin lak. Chi Christ na ogo tilimarang ka. Tumori wang mathimirang ka. Itum klatan ihi ka phamia khane ka ka shunga shinaw mir nawa khane da hot khana ka tong ji masamang khar ji lai sa ba pamde. Ka Christ na ra la ka thimi khai manga jaina chiwiring ka pha khama than ji itum uklung ning di chi pemie ka ji ka khania maram sada ka peme Hebrews ne itum tong li phaptang saktale ka ga thomali itum na verse 15 ni ka pa dam ji tran Khristana doing a shit ka terwi nga shik me ka sana phama tai me ka ji samang le de verse 15 and for this reason he is the mediator of the new covenant by means of that for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Khristana doing a shit ka terwi nga shik me ka sana phamatay me ye kachi itum gotong li verse 15 hi ka pa mangay na phaptang saking Yeshu Khristana itumi pamon kre sada eternal redemption secure sami gai hi kichiwana rakla laka akhla dawi mangla chikat khami manga jaina tuing shit ka thar hiwi ngi shik me ka saire ji Bible hina shaki samit leide itumna the mediator ka tu yar ya ka thada khrak le yang khuwang ne li shi chinaw kle yang laka ra thar kamatheng of running itum more ga phung khama khawa mi ka molake the mediator ka ja damishran opposition party khani arhan election adam side tum hi thahil ga chungka ningli maching regen laser de layang tak mi khani ma ga cha group khani ma ga cha he ani li cha khoi khwai ani li phaptang rok khwai jiling shit me clever terga sade ji tum ton na thela kayang cover out ter kam theng of running itu memori ga phunga mi ka mone jena ji wi command crown ji mali lak chit la There is no common ground between a holy God and sinful humanity. Kaji hili kapa tam ji chan samang le de. Kiwang klal ga rawa ter kamateng ga rang sao da aw ter kamateng ji compromise masa bai liang. More ga phunga mi ga mo I ga tha en ter kamateng ra hi ng shit khigi ji hi chot ji de. Kaji ba hi text li tum na kapa chan samang le de. Yeshu Christ hi fully God ne fully man ne itum tong na the now mira Yeshu Christa hina avav nang ran ka hai ji the kyubang khlal ga mori ga sa mi cha chiplong ra ga hi Yeshu Christa la the la ke maya la ke jimang ma chi la mori hi ya ka chak shi mori wi sa man ji ga thi ne mori ga sa mi ga chi bu ji chiplong ra ga hi the kala
Mori sak hai ju mi ba ji ling Ngatang hui khwai phep ka phya hi darga sai le phlung ro ka ji hila itumi Mediator akhang sada pamon kreng sada a thela ke kla awavun og thui hili ji ho khra hi ra aina mori ga phung itum ling shit mi khwai wang ji ho khra ne Calvary ga phung tung li chi mi khwai wang khra ne ka ji anal hangkap pe itum na costly ka pajran phapta la ka itum ga tong wang thi khmi la ke kla anam awi Mediator work accomplish ka sa manga hiana itum gotong khali eternal inheritance samang sake itum gotong ka jaka church li ka hangra da iwa shit sangyang those who are called jom hokwi khai ka chi wi wang eternal redemption eternal inheritance itum gotong li samang sake ji Jackson itum tong li shaki sami dale jimang majila jishu Khristana thikmi ka thiwi ka khlat ka jihila mathala kaina itumli phaptang sakle te mia ka thiai re jo khangja ne phaning thui khai jong khleang Good Friday ajkom na ralu re singom na ralu ra sala pai itumna mion khil sala pai ran itumli lu mission da og thuli pam sak sa kha chang ra ching ngau da jiwi ka khlat la malai khok khai ka thiwi kan khana la phap mata thu ka ji chung ka le lit le ka Good Friday khamayon manga hi na rawi khringa dui pa la ka yo chu Christian itum tong hi wang Tikimi maram le lak le de value le lak le de je phap tai ka sok ming sara ga ji shit sang yang eternal redemption sam ka phang manga jaina itumi mori la phyaw khmi samang lak te sa khai mori hya ka ye o phyaw mi ka riding shit ki ji chot ki ji de rally khorum gi ji hila rally shepa sa gi ji hila ordam ga gi ji hila ka ta sa ru chang evening li aya la ji sa chon tang la ji sa mi ka mon hya ka kaun sa sap te le ka Rava katang makhwai rade facer washung sir ga je rana malai gi je chot gi je ju wang na jishu Christian itum tong khoi wang thikmi ashing yida khmi terka salak le yang je jishu Christian pap tashing khoi la itum tong wang voluntarily sacrificially jikat khmi ne je taxi we na itum tong li phaning khwing saking ka thema mya khana gang The animal sacrifices of the old covenant could not secure redemption eternally. They were temporary and needed to be repeated. Christ's death, on the other hand, secures redemption forever. His death wins forgiveness from all of the transgressions committed under the first covenant. Furthermore, the old covenant could not secure redemption sufficiently for the people. It could only repair man's severe relationship with God, for the old covenant anticipated and depended on the new covenant. The hang lak ihi masung lak ite iba shit sang yang. Ni kumo aina bra relationship matalakin ni leisa fellowship matalakin idenyam gwili enjoy sak sawi mi rin mori sak hai nga puyang khai ji ni phaning khing sakte ka mori na chak ka chak shi da sak yang hai shep shi tuen hang si dilapidated condition Masaka by Luigi, Masyang Quipai Luigi, Jagatagashi, Morin Sakyang Hai, Mirinchi, Ranali Shilak, and Etumli, upon Pamela, Christian Tik, Mimangajan, Aji Etum rally relationship, fellowship Matalakina, Lega Baine, Achi Mangmachi, Kanao and Dangda, he to me eternal redemption lucky, inheritance need he, Shan Queen is again. Kanao legal Kamatiali, Etum Nakabajan, verses 16 through 20. Tuliga damjishan doing a shit katerwi ashina jongmei yang kaklada achala kala ashiva tasak jinda saiwi yawi ashi kajikadli pub kapyali day of atonement li le sabapame ka doing a shit katerwi ashina jongmei gaji verses 16 through 22 liga pajan samang dale ina itum tong wang pasok le shit ke for where there is a testament there must also of necessity be the death of the testator. 17. For a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. 18. Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. 19. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves
and gods with water, scarlet wood, and hyssop, and sprinkle both the book itself and all the people, 20, saying, This is the blood of the covenant, which God commanded you, 21. Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Now 22. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. The handling. Achiwi kanu thought ping generation he will reshipping churches ping. Katong na pop katawa jishu Khristana kazingram when ogotwiralaka itum bang rati miji. Klati kami mga jana ngatang kami ko ho mirinhi. Mori when magan kami hui kami ko hisa mangichi kajihimang paning haila kachung kang wapa pamde. Kajishu Khristana ngatang kami ko ho mirinchi katada sami hao kajihila. Kamadayane Hebrews kapeme hinahang hai avavu we will kapaninja freshina itum avavuli jishu Khristana ogotwi hilirala katada itum liranga tangkhi hao kaji what pamang majila how hila paptang sangai de jiwangan ana hilima thingri kaina kapimi haidle he khani what and how jishu Khristana itum ibang sami khai thimi khai he pap kata manga jaina rawi ming tek madejila Pangshap by ye kaji paning queen sakyang chiwi manga jaina itum na rally ko kromlila or drum kangatilla shipag salila Krista wivang ring jikat kasaka tong kali mapong pamay paira mulung ping may paira kaji paning queen sakay itum bi text verses 16 through 22 liga pa adam jitran jishu Krista na itum gotong wivang Ti kami mang majila ka more wen nga tang kami hi kathada washung sakhaukla ungshung sakhaukla kasi mathala kaina kapi mi haidle itumna matang yang damaman kwai sase. The account of the inauguration of the first covenant in verse 18 throws the reader back to Exodus chapter 24 verses 4 to 8 liga paran samang lede. First covenant we inauguration we run inaugurate rasa kami hi Exodus chapter 24 verses 4 through 8 liga paran samang lede. Kala covenant doing a shit raga sa hi with ceremony hi. Apong ting da itum ogutuli experience hatching de lejang. Ka covenant initiation ceremony hi raga sa hi liga ta da sa kala laka yaw tai thra sa tai thra ju ashi jina pamon craving hina sing laka Covenant breakers, glad kahang khangna, ranang shit mi khai ji kai khai ga tong ga ji punishment ja khikla laka ji ka thine ga ji phaptang sake. Gla jimang ma jila sagatada mori phyaw mi khwai fukam khwai sagatad sa jibing ji nei thumli khi phaning khwing sakla signify sa mi khla laka law breakers, covenant breakers ka tong hajili run a substitute sami khwai apong phami jin yang ari honna ojaping od ka sa tong a substitute la jung wa de football sports kan yaw le substitute hai khami sa da run a substitute hai mi sa tai ka that manga jaina ko ji itung dong li phaning khwing sakta le de jang chimang ma jila jila da ka sa manga jaina covenant breakers doing shit ka kai ka tong hili phyaumi ka pai ne la phyaumi ka pai ji ka chiwana rakla la ka ashi ka ta Ashing yigata mga janene ji all this men we covenant initiation ceremony jali rana sa tam say ji Israel now pingli. Kala chimang machila. Moreover, the shedding of blood was the inauguration signs of the covenants. Ar doing a shit sa khai ashing yigata ji mga ina ar doing a shit le khai ko ji all this men adam lila paning khwing sakayang kala ashi khangi mga hiana Kathi kohoji we substitute Old Testament lila aji we New Testament covenant adam lila itung tong li phaptang saktali de jiwangan itum Hebrews chapter 9 verse 18 kapa tam chan author itum tong kli key message convey sangai de le ji phawata samang saktali de jiwangan na ashi khangyi hinam covenant how ko phok de kala ashi khangyi ko ho hi majangla Old Testament dam lila
Rational itum bing hina mori sa la ka Jesu Khristana sing yi khmi manga jana phiao khmi sa ta mori ji fa khmi sa ka nei ka ji itum tong li phaptang saktali. This is the theological heart of verse 22 itum text li ka pa jan itum tong li ngara Greek mathing Greek kaina phaning khwing saktali te. First covenant ji cha the inaugurate sai ka ta inaugurate sa kla ga sai ta sai ji ta today yao ji Saturday ji wi ashi mga jena tabernacle rally korum khwai thermateng khwai phupya khwai pom jila samatha la ka thermateng khamine ji honga mena Jesu Khristana new covenant inaugurate sahin Calvary ka phungtongli aji make sure apang stretch sa la ka phaili yot pi shaushan la ka apang li yot pi shausang la ka kuili kushat kuihon hon la ka arabli ka zena rung la ka khaya khamala Hakhamahā Gadong gaji itum gadong huibang ashishok la tikmi jana itum more pyomi ga baine gaji paning ping sake more pyomi ghai mi rinhia sok mi lake itum more pyomi ga shap pangshap di kip a ka wilim lemne apong ga tem lemne Jesu Khristana tikmi ngi dami ghai ashijmang ene ne ji paning ping sake ka kyuwang na ashijen term yaukla jale itum question nga sai question sabai de yang why blood adornment Kyuwang na shin termigida the question han pai khang han ga chung le pa pam le de shit sange all the semen adam li run away mi bing hita the hang day the life is in the blood Leviticus chapter 17 verse 11 ni ka pa ran samang tele without blood there is no life without the shedding of blood there is no forgiveness of sin ka ji hilai to me text verse 22 ji li la ka pa ran samang tele de Kyuwang na Israel now ping na Mtaila kena pamon bing na, pamon kre bing na. Akhlato iwang, isa na bing iwang, day of atonement li, yao satat laka, say satat laka. Nore piao mi kwai de, akrok li da de. Satat kwai, kasa. Kala, ashi ka shwak atam jisan, atum na himam laila, kala paning le de. Itum reshi na bing la Good Friday kamyan mang machila. Kaba rawe krenga duine itum li kasak kamya dam gachila, ya. Iwi hui kimia bro Jesu Krista iwang cho changla ken khya malalaka ashishok laka thimi lake ji mamalait lembre de iwa shit sangyang chiwangai ne itum hili khorum khabai running itum lun sang lake ne faithful sala ken committed sala ken rally shepak sane jila phaning khwing sake China itum na sacrificial system all the semen adamli all covenant adamli clay jigata the connection le kla laka blood dead covenant and adornment. All the semen we make tong in a take day. Is now being dong. Malay lak manage shit singing. China atum the Morris high. We summon a tea salmo. Doing a shit meek high. All new. We doing a shit tea and how the demand. The demand for the transgressors that is essentially the same thing as a demand for the transgressors' blood. Morris high. Doing a shit guy high. Me jiwi sama na gatine. Kala gati jiwi demand gasa. Kala ashik shok demand gasaje. Ngarai chai gaji. In the Bible lega bajan samang dele. Jena substitutionary animal sacrifice. Yang Israel now ping ji Morris how the tiao gijinda. Ka tum ni ma tik vai run substitute pami lega yao. Say. Title lega jiwi ashim ngai na tum Mori di fukam sa is all the stemely. Jihi tum na Bible balaka taxi kapajran samang dale klajane tumle khi phaning khwing sakla laka yo mori ga sami ga jiu ye thiplong reli ka thimning la pong malai mane ka ji phaning khwing sakai kla substitution animal sacrifice ka sagathat saiji sagathat yao ji we ashimanga jaina oh rana pong phami laka mori ji hita da thermatheng baila moyang ji phaning khwing sakte ji sacrificial system Jesu Khristana itum gotong kuibang tikmi mga jaina. Kala all the semen with sacrificial system. Jibi mga itum ni paning kuing sakla yo mori ji jaka zakshi gajang jide. Jesu Khrista li krusung ishao ga shanje iwi itum gotong kui. Mika mo ga jivu mori ji jaka zakshi gaji itum tong li shan kuing sake. Kala mori ji itum gotong li Jesu Khristana long dami gaya shishina paning kuing sake. Aji itum na Good Friday the miyondali.
the Khristong li shau ka shan ka chot ka chang phung khami khaya khamala ka khia sam ka phang ka tong khai phaning khing saklaka Jesus Christ here fully God ne fully man ne mori malem ne awi mori wang thim ning la itum avu vu mori wang ran a phami khaya pong nang ran mi khai ju wang an sa da ra thi khami ne ji phaning khing sakte jang chena ashi longa ta ko hoim le ka mori mi phyaw mi bai jitla tumi mori hi cover up sak mi pa chum ning la kha mori ka dong ka sak khai hi sak gi ji dong hi therma theng mi khai ji shu Khristana long da mi khai ashi ji mangai ne ne an nei tumi wang eternal inheritance eternal redemption hi ajis mi kyo achieve sami ye ji phaning khing sakyang chenang ji shu Khristana i tumi mirin hi ngatang phi khwai aji ji kat khami manga hiana manga le dakhle atambing hile itum ya mori hi rava mori le hyak sre sada khila moyang inna thada mi gamong sada muti shok khai phaning shok khai sayon khai vayon khai thada iwa oi khisarik la khang jana da phaning thui khai chungka le lakse God is very serious about sin kaji aji ji Khristana thi khami manga haina phaning khing sake kala ili dandi migi ji itum tong li dandi migi ji mori wi shonran ji ka thine ji na itum tong na sambang ran ji Jesus Khristana itum substitution sada substitutionary sacrifice sada Khristong li thi khamine ashita khamine ka ji achi shun jawr le yang mi khaya tax he na itum tong li tipong he na itum tong li phaning khing sake ngana khwi sha khwi mangai na ma ba hela kha phap ka daing sota rally ordram khang che pa ka sali mapung phala kaina ring khawa mangla awawang sa lak sai kla ji wi so khami ji thum tong khali ran ta shumirino amen